米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Mafana Yes 的 Kararimaan no Urib Ita， 耶稣知道我们生命中的软弱。Sarikaka Mapulung 平安 Malatsai kita milayap to sual no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以马太14 kusava at sifang 14 kusava at usir suarsa yo maapur Yes na itamina nunung sa jingra to alumanay finauran sa siniasla sa jingra jangraan saka aslahan ningra ko aslasaay nangra saan。 耶稣上岸，看见这一大群人，动了恻隐的心，治好他们的疾病。马太福音14章14节。Sarigagaw pasuolin kita aslahan ni Yes ko miraulay jingraan atamlaw saka mi ngitangit kita to pipaslama at pipaichon ningra titaanan. Pasuolin kita o masa maamanay karurayan lemak urib ita dengan mikumi ni Yes Kristo pakafilo misalof。 我们确信耶稣要医治亲近他的人，因此我们会祈求主帮助我们，赐给我们力量。我们相信生命中各种的困境，唯有基督的恩典能够解决。Medolan kita， 我们同心祷告。Tabang Yesaw o matumnasay no siniasla at tabang kiso mafana kiso to kararimaan no orib ako saka nanay samaan iso kako to saka masafalo mapaicer kako apakaluwi to karurayan at lemak no orib ako。 主耶稣，你是充满恩典的主，你知道我生命中的软弱，求你帮助我，使我重新得力，胜过生命中的困境。Pakani itatamaan na ang nutapang mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。